Silikali ya kaunti ya Kitui inapingwa walan'yo wa kutumia mitandao ya matuku Mycounty App kwa enenthi mutandao ukwithiwa wisuvia vanene ilovia cia mwenenthi sikaaie mokoni ma avuthu vamwe kutonyethya mwenenthi kuiva mathie ma Silikali mateutambuka mauvisini ma Silikali enenthi na waisesa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni wasia kana uthukumi wa Silikali ya Kitui no kwa ilanga na kutonyethya enenthi kumanya kila Silikali liendesie kumana na utuika Onesmashalo nokutwalasi. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni watongo sisi ya kuvingua mutandao mweu matuku ukwitwa Mycounty App ukwithiwa witumikane enenthi kauntini ya Kitui kukwata uthukumi wa Silikali kwanzia ya imwe kwa imwe ta kuiva mathie ma Silikali kati wa mauthukumi angi ainana wawetakana mutandao no kutethesya uthukumi aingi sione cia nduani iweta utilas ma enenthi makaenda mauvisini ma Silikali kukwata uthukumi wa Silikali vala matonya kukwata uthukumi kwanzia ya mutandao wa Mycounty App na ula wavingwa ni Silikali ya kaunti ya Kitui mwamba na Kambuni wa mikumukanilye vanthi ya Kenya Safaricom. Ethia ni kindu ukwenda kuiva sivitali kwa mfano, parking kwa mfano, kuiva single business permit ethia we business person, or you do need kuma kuya mutomo kana sikuru uke Kitui kuka kuiva nutonya kuiva kuvitila simu yaku. Kila twalonji suone chi kusovya kindu kitawa platform kana mikakati ya kuika sindu kuvitila simu situ. Mutandao wetethesya vanene atandile Kitui kuiva mathie na kutethesya Silikali ya kaunti ya Kitui kukolanya koti kwanzia ya matuku avate kukusiwa siiko sio lusani na kutethesya Silikali ya kaunti ya Kitui kumanya undu uthukumi wa miva kivathukanyo wendeye. Na kiu tweka serikali itu ya kaunti ya Kitui na niyo ya keli Kenya kwithiwa na muradi wa muthembo vamwe na company ya Safaricom. Safaricom maithukumana na officials mava katika county imana service platform ila tukwita Mycounty App kana Kitui App. Na Kitui App ni kutethesya andu maitu muno kwa maundu maingi nzia ni cia kuiva sidlezele kuiva either no license any other payments cia kitheka land rates and the rest weza kithano matona kuivia kuma memusi iseso iyato wanza wa visi wa gavana wa kaunti ya Kitui vala mutandao huu wina kielelo cha kuola mukua kwe enenthi wa kwenda miendo mea sakati wa enenthi kamindani kala meumantha mauthukumi mauvisini ma Silikali na nengi wa uivo andu baitu maketha mena mwana waone na gavana wo mamutabasio maundu ala maendeze batemi mangano twasia kana wine na gavana ukana na tongo imaku ila baketha maundu maku mangana mundu usituka mbloke ya kwesa kwithia ndune na chamu na tongo imaku twanenge apwisini kunenga andu mwana wakwitha matono nena na leadership ya county yitu. Kaunti ya Kitui niyo kaunti ya keli kuvingwa walan'yo wa Mycounty App itina wa kaunti ya makueni kwithia neyo neyambe vala Kambuni wa Safaricom uvanete kutwa iseseso yi kauntini ingi kenda kielelo kinene kuikithia kana mwenenthi ni wavikiwa ni uthukumi wa Silikali. Kitui niyo kaunti ya keli in the country, kaunti ya Mbeya makueni na endi tuina kaunti ingi kenda tuende na uminukithia tuendea na kuilaunch in the next siumwele kana itatu siukite na tuendele une ukwati witu kana ta Safaricom nundu tuenda twazia witu ne ku transform lives kana kunenga andu mwana wa ukwata maondo ala mekwenda na nzile si iliwasia laisi tuenda weza kwithe twathi ndio ndhe katika account sionde si miongo ina mwanza Tilivota bilingwa movo Mutongo TV kuma visini wa gavana wa kaunti ya Kitui Onesmashalo.